Pois a partida anterior se soltaron, se non me precipitara, obviamente, se recuperara o dron. E tíos cans. Buenos días. Claro. Que tal, dormiches? Non se fixo ruido, non? Guai. Eso, se recuperáramos todo, podíamos mandarlle un ataque masivo, sabes? E tumbalos, tío. Pero precipiteime a hostia. Sí, precipitado. Sí. Non sei, ahora, ao xogar con esto, sabes? Volvíme un poquinho máis agresivo. Xa non me mola estar tanto achante, tío. Xa. Xa, tío. Se foi fallo meu. Estou che dicindo. Claro, non sei nada tampouco. É que te digo, acabar o podio e está ben. Sí, para mí segundos tamén é un... Estou mirando... meus sobrinhos que poñen os vídeos de xente de YouTube que sube vídeos, sabes? Hai xente aquí fora, Que tu baches, vale. A FS Hurricane esa que é unha puta mierda, sabes? Unha inversión da hostia para ter un arma que non renta, tío. Estas caixas, experto en balística. Bueno, recoller. Mira, tío. Son 50 balas e pon reponer en armas especiales. A verdad, tío, é a primeira vez que collo esa caixa. Tío, que ahora vas a ir ao gimnasio. Non sei, porque bracei. Bracéis, vale. Porque eu, mentre meu cuñado fai aquí unhas ñapas, tamén quero pasarlle a aspiradora ao piso. Oiga. É de que son as 3, non? Hai veces, tío, que atopas 20 francos distintos, tal. A hostia, munición. Ahora, nin o primeiro. A hostia, bolas de escopetas. Hai un locus aquí arriba. Pero ahora aí non me rentei. Aparte o tal é collelo, sabes? Coas súas 20 baliñas. Aparte, sabes? Vale. Hai un coche en algún lado. Da igual. Hai un coche por a parte de arriba. Aquí atopei un SKS. Que me tirou? Xo quero esta aquí. Vale, sigo completando. Quería el largo alcance tamén. Ahora de largo alcance, máis que por o 60% máis de alcance, que é a hostia, o porcentaje de tiros a cabeza é un punto brutal. É casi unha trampa, sabes? Pues ahora, por ejemplo, 37.000 pavos. 36.000. Vai ti esa caseta, vou a esta. Ou xa vas para baixo? Non, vou a coller a caixa esta. Vale. Non topei mochila. Quero retroceso vertical.
Estamos ao lado. Vou ir andando. Voy a retroceder vertical. Hai outro abaixo. Dios. Pasada. Vou ir as bolas, Ah, xa empezou o Fireset, merda. Utilicei o SKS ahora, peguei un tiro na cabeza, morreu. Díxome Garoto, que está moi ben tamén o Type 63, fusil de tirador. Sobre todo porque ten un amplio rango de cousas para lle meter. Non ten as típicas cousas. No, ten un montón de cousiñas especiales para lle meter. Vale, sobra 5.000, se queres algo. Toma. Eu tamén te digo. Vale, pues fuera. Vamos a soltar a granada. Aquí. Voy a mirar despois os mortos. Hostia. Voy a mirar as caixas, ¿Ves? Moliñas guapas, tío. Largo alcance, esta quería eu. ¿Quieres un cargador amarillo? Toma. Eso dacha vida, como a guard, tío, dacha puta vida, Esa arma volvese chetísima con un cargador ampliado. Vale, hay que tener cuidado. Vamos por aquí, cruzamos Tron Station. No, vamos a Isla Central y llegamos a Rivertown. Vamos con coche. Este coche, aí onde o ves, tío, é hostia de ruidoso. O sea, ti colles o outro no que collen tres e ten a torreta e fai a mitad de ruido que a este. Vamos a mirar un pouco por aquí. Como ben armado. Aí va. Ten que haber outro. O dron o malo é que non fai como os cans. O dron acécase con un e queda parado. No sitio, sabes? Pero se o outro está cerca, engancha os dous. Sí, ver se están pegados. Claro. E o tema máis que a difuminación dos mandos e todo iso é os poucos segundos que os cega, sabes? Hai unha trampa aquí, Ten cuidado, non te acerques. Xa rompí. Ten que haber trampas por o pueblo, Desas que te frenan e che baixan os chalecos, sabes? Vale. Está todo farmeado, Hai pouca cousa por aquí.
bolas de mierda. Tírame a café. Hai xente, eh? The EMP drone is ready. Airdrop has been delivered. Enemy down. Ten bola morada de control de retroceso vertical e azul de largo alcance. Engage your target. Plumber girafio. ¿Sabes qué plumber en inglés? Sí. Fontanero. Sí. Estamos aquí adorando a Khan. A ver si nos detecta alguien. Sí. Fire sale will start in 1 minute. Yo creo que cuando se mueve así, alguien debe pasar en un rango muy low. Ahí ven. ¿ves? Sí, The EMP drone is ready. Engaging. Quéimalos, queima los vivos, chaval. sí. Porque la cabeza cae como... Bueno, Notas como arden, ¿sabes? Está guapo, efecto. The airdrop is coming. Vale. Vamos a pala. There might Vamos be a centrarnos no puebliño central. Veis onde está a festa. Airdrop has been delivered. Heads up, soldier. It's time for a fire sale. Yo como rifle de Franco solo teño SKS. Y un fusil de tirador, ¿sabes? Me molaría... Hostia, ahí. Outro. ahorita, Outro. Como mola os cans, tío. Qué bueno. Non sei que non matou. Mata a ti. eu. Cuidado, eh. Qué gran asesino. E dicía, o Mendoza, tío, sabes, párase moito. Detecta moitos enemigos ao lonxe. Está guai o tío, eh. Nos está intentando franquear, Isma. Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Tienes razón, chaval. ¿Sabes? Y así ganamos partidas a fachuco, chaval. Epa, ¿qué hizo? Hai unha torreta, Cúbrete, para baixo. Hai unha torreta desas manuales, sabes? Ali adiante. Lesla no mapa. É unha mierda, eh. Zone is collapsing. The airdrop is coming. Vamos a aguantar aquí un pouco. Xa se lle acabou. Ahora vai a man. Vamos a ir a torreta, ahora vai a man. Oh, un enemigo. Disparos, Is ready. Airdrop has been delivered. Aí Down está. to the last 5 teams. Joder, se tuviera unha mira. Pero aparte, cando queres mira, tío, non a tes, sabes? Teño unha mira de mierda para fusil de tirador. Outra vez puxo torreta. Está na zona central coa torreta, eh. Defendendo o drop. E sabes que esa torreta aniquila, eh. Oye, A ver. Hai peña aquí do outro lado. Ten que ser aquí abaixo. Aí abaixo. Hai un vivo. E non teño dron. Only 2 teams left. Bueno. Getting close to victory. Bueno, chegamos ao paradigma de sempre. Está o tío da torreta aí en medio e nós. Bueno, e o seu colega, claro. Tal sería meternos aí no pueblo ese, tío. Tuvieron que moverse, fijo. Vamos. Cubrirnos con algo, ainda que non hai ni un puto edificio. Son todo... Bueno, hai unha caseta ali.
Eles estaban hacia aquí, hacia dereita e hacia o drop aquel. Que está aberto ainda. Ten cuidado, Cuidado con esa torreta, tío. ¿Detectan algo? No. My station is currently unavailable. Por aquí no me parece que estea, A no ser que estén super asentados, tienen que estar. Están hacia montaña. Están hacia montaña. Detecto tipo con skate. Detecto tipo con skate, pero eso no. Pero me sale. The airdrop is coming. Stealth chopper inbound. Buena. Airdrop has been. Hostia, veres que ir un drop aquí a la porta. No, ya. Pero bueno, ahora o Franco non ten moita utilidade. Romper o chopper. Están ahí arriba, Si, están aí arriba. Nas casetas esas, creo eu. The safe zone is collapsing. Que facemos? A Fachuco? Vamos aí, soltamos cans, dron e todo. O que? Veña. Vamos. Merda, por aquí non cruzo. Vamos. Eu non colle nada. No drop, me refiro. Va, solto, vale? The EMP drone is ready. Aí vai. Aí vai o dron. Buah, me mataron. Non sei para onde foi o dron, tío. Tamén salvar o amigo, O amigo está tumbado. O amigo está tumbado. Tírelle unha granada. Non tens granada. O amigo está tumbado. Está tumbado de lado. Xa tuvo que revivir. Merda. Merda. Xa. E vexo o quad ese como se... Toxic overload deployed. Ben, mataron ao amigo. Vamos, Lucas, ti podes, tío. Están por detrás. Están por detrás. Pon tu chalequiños e tal, non sei. Está aí dentro. Eso que ten a habilidade esta de poñer esa defensa. Igual está no tellado, Non sei. Ah, non se move. Cuidado, cubre o tellado. Vais a ter que mover. Sí. Bueno, está esos dous bastante. Safe zone is collapsing. Cuidado con a planta esta que che tapa o flanco dereito. Con unha granada, ten cuidado. El tellado, tellado. Ah, puta merda de planta esa. Jodeute, Merda, tío. Tiña esa planta no medio, tío. Joder. Sí. Ya. Home. Que cabrón. Ahora vais a facer o vacile, sabes? Ainda por encima. Vais a facer o vacile ¿Qué este. quedo yo aquí? Vamos por lo cubo. Así no me vas a matar, gilipollas. Le vas a matar ti a él. Hay que ser gilipollas. Xa, pero bueno, así ganamos unha partida, recordas? Por andar coas Sí. coñas, esto. Que no me vas a ejecutar, gilipollas. Que peña atrapada, chaval.
Cuerpo, pues. Veña. Métete o chute. Pero ahora no creo que che. Ahora vai muy lento, ¿no? No me va a dar. Hurting. Sí. Fighting. Cago en Dios.